Tala Fou i Tala Fou, mai le siu fonga le lau mua i Wellington mo le aso lua le nei, le aso lua sefulu o Februari, lua afe lua sefulu ma le wha, o le tala mua. Ua whaailoa le li pālemia ia Christopher Larkson le fuafuanga le whainga malo, ina ia matua whaamalo sia le whaia o whaasalanga, mo tangata o lo maua le benefiti a le malo o New Zealand. O nei whaasalanga e mawhai o na whaaititi ai, pe tau fia i fōi le toi maua o se benefiti, pe a whai e le usita ia le tangata o lo maua le benefiti, ia fuafuanga mo ia e pei o le halu i se whaatalanoanga o se awanoa whainga ruenga, ua whaatu langaina. O le mai ai o le whono o le kabineta i la songo fua, sa whailo ai alo ia e le pālemia le neitu langa, i se whailo inga ma le autus tala i Wellington le foi sa awai malta mai ta minsta wa nei o le matanga luenga o la tina e lotele le Ministry of Social Development o Louise Upston. Sa i longa o na le fia le li pālemia i le totele o tūpulanga talavou o tele te usanga o iai pēi le lisi o tangata sue ngā luenga mai o loo maua le latou benefiti. Whaalia fōi e le Minsta o Louise Upston o le teimi o le whainga malo le leiba sa i longa o na paua i lalo le a whai o whaasalanga na whaia i tangata e maua le benefiti. O whainu mela sa whai loa nafi el te maita i Minsta na i a tāwai o le tausanga i lua awes furufitu na o atu i leono se furu afe lima se lau walu la whai o whaasalanga na whaia mo tangata benefiti sa le i usita ia ia inga ma tuutuunga ina ia sue ni a lato ngā ruenga tū mau. E o mai i le tausanga tarwai lua afe luas fultoru ua pa ma ua lalo i le luas fulu lima afe tolu se lau lua iwa la whai o whaasalanga na whaia. Ai sa mai tawina le sitia i le tusa o le fitu sa fulu afe o la whai o tangata na maua le benefiti sue ngā ruenga. Sa matua whai tio ina e le Minsta o Louise Upston ia le tamaita i sa Minsta ai taluai o ta ngā ruenga le nei o Carmel Sepuloni i lona le una ia leo le whai o whaasalanga nei mo tangata e le tausi sia ia inga matuutunga o ala tau benefiti. Ta ua fōi e Louise Upston o lea ua umona ia tusi atu alo ia i le whaaululunga o le MSD. E whaamanino iai le manao le whainga malo o tūnei le foe ina ia whaatino umai tu a inga o whaasalanga mo tangata e leo stai ni fuafuanga mo lātou ina ia mautinoa e tāo fia ma whaaititi ai benefiti a i lātou e leo stai fuafuanga nei ina ia maua ni a lātou ngā ruenga tū mau. O le tulafono o loo iei nei a whai e le awais tangata benefiti i se por kalame e tā pena ina mo le sa ilio se ngā ruenga e au noa ma se mafua anga te tau e ma whai o na whai ti tiala na benefiti i le 5% mo le umi e whawai aso so ai ato e whailoa e ma whai o na wha umi atu le teimi e le se fulu ma le tolu o vai aso. I se whaamtalanga tūsia, mai il te maita i whai pule o le leiba, le sa min style mta ngā luenga le nei, i le whai ngā malo te luai o Carmel Sepuloni, na ia taua mai ai, o le fuafuanga e pei o na whailo mai e le pālemia ma le whai ngā malo, e matua le tāla whea ngai ma le whetauwi, mai ia whai tio i nai, ia le li pālemia i a Larkson, i le so ona whaia o ni whaaupunga ma tua inga e whaasanga i te ngata o loo maua le benefiti ma lona manatu o te ngata benefiti e le mana na o i whai ngā luenga. E nā whaalia se puloni e te tau o na mana o mia le tuina atu le langolongo sua mo te ngata o loo tausa ili ni a lātou ngā luenga tū mau mai o le whaamamawhaina e le malo o whaasalanga e pei o na fola mai nei e le pālemia e le o le awala le maua i se feso swani mo i e tangata. E sili atu i le iwa afe le awhai o tausi soifua New Zealand ua le stala nei e fia whai ngā ruenga i Australia i le se furu masina ua mawai atu nei e tusa lea ma le se furu 2% o la au whai ngā ruenga atoa wha tausi soifua i le tono New Zealand. Ora nei tūlanga ua atangi ai le matua ato o tele o tausi soifua ua mana na o e ngā lulua i Australia e ui ina le lei le sitanga o la tūru tongi na whaia e le whainga mālo i le tausanga taluai.
O so se tausi soifua New Zealand fia ngalua i Australia, e mo mia ona le stalaina mua na ingoa i le ofisa ta ua o le AFRA, o la tauia whaafuaina tu la fono mo tangata whaingaruenga wha le soifua malono ina i Australia. O whainu mela lata mai nei, wailoa ai, e tu sa male iwa sa lau la whaiu tausi soifua New Zealand, o lo le stalaina mo ngā luenga i Australia i le maasina i tasi. O nisi o ia ngā luenga wha tausi soifua i Australia, e o atu i le se lau se fuma le fitu tā la i le tū la i le tutongi, ai o wha sa longa fo i mo nisi o avanoa, o lo awhi ai ma le tutongi ina o la tū pāsese malanga atuai, ato fo i mawhale e no nofo ai pe a o i Australia. Ua whaino mai el company tele New Zealand o le Fonterra lea e whaabitoa i ati nae e le ngausia lea o loa mai le susu o iele fuafuanga ina ia tu whaatasia i ana pisinisi te tele i le tonu o New Zealand nei whaapea ai ma Australia. Whailo mai le whaatonu o le Fonterra o Miles Horrell o le aso mua me o le atu whaatasia ai le Fonterra Brands New Zealand ma le Fonterra Australia mai o le a whaingoai nai le company FEB o le Fonterra Oceania. Ta ua ele lipule o le nei tu whaatasinga o le a tini maa losi ai le au nanga le Fonterra i maketi te tono New Zealand nei ai whaapea ai fo i matu tonu o Australia atoa. O le Fonterra Brands New Zealand e au fia i le ngosinga i le tono New Zealand nei o tau mawha e iai le susu o le Anchor ai whaapea fo i le mainland atoa ai ma le Kapiti. Ua whaalia mai e le Societe leo New Zealand le Police Association e tele ofisa leo ua mo mia le toe whaale leia atoa ona o whaale tonu e au fia ai le tutulu ma le pala o folo whaale atoa ma le sosolo ai o le limu. O se lipoti salo mia i le newspaper o le Police News mo le masina le nei o February ona o tau ai le Associate leo e tele ofisa leo i tu SS o New Zealand wa whaina i whaafita auli nei e mafua ona o le umi e le iwhaia i aisi tonga fiti. O le tulanga ua iai nei nisi ofisa o matua whaale tonu lava ma ua lamatia i le soifua maaloloina atoa ma le saonga le mua lau whainga aruenga. Ta ua le nei ripoti o nisi ofisa e o pito mo o mia lama o na whaale leia e awhi ai le ofisa o le leo i le nuu o Greymouth le ua tele tausanga o liki matutulu ma mafua ai o na ora ma solo le limu liuli le ta ua o le black mold. Whailoa mai e le pulenu o Greymouth e le o se tūlanga le lei ma tāla whengai o iai le ofisa le nei o leo i lo lātou ai. Whapea fo i ona whengai ma whaafita auli whapea isi ofisa o le mtanga aluenga i Nelson ai maise o Blenheim atoa fo i a whakatane ma Rollston i le motu i mātū. Whaalia le pelestene o le asosia leo o Chris Cahill o le fufuanga le malo e whaititia vai ngā tupe whaalu a mtanga aluenga SS e le malo. Wa tili aio na le maua se whasoaswani tau tupe e le mtanga aluenga leo e whaale le iai whaale tonu e peo nā awhiai i a ofisa nei o le matanga aluenga. E ono ma le awa pasene lea ua mo o mia le ofisa o le leo ina ia whaititia mai ana tupe whaalu a o le i o atu i le taimi o le tala au tu o le tupe o le tausanga a sau. Ua whailo mai ia se sitanga au pito i maua lalo o le whaitau a whai o New Zealand i le tonu o le walu se furu tausanga ua mawai atu nei. O whaamau maunga sa whalau i tele mai le aso nafi e le mtanga luenga whaamau mawina whainu mela le malo New Zealand na tauai e se furu male iwa awhe fitu tasi i le a whai na sili atuai i a pepe fau na whananau mai New Zealand na i lo le a whai o e na mari liu i le tonu o le tunu i le tausanga na tua nai atu nei lua awhe luas furu male tolu na whaalia manino mai ai le mtanga luenga le nei o le Stats New Zealand o sao whai ngā upito maua lalo lea whaale tusanga talu mai le tau tele lona lua le lalo langi. E limas furu ono afe, iwa se lau lima
ia la fa inga o pepe fau na whana nau mai le tono le tino o I le lua afe luas fulu tolu ai e tolu se fulu fitu afe valu se lau valu se fulu ma le wha le a wha I o tangata na maali li wai. Sa polo ina le avesea I whafo o tangata whainga luenga o le whale tele o le mtanga luenga o tupe le malo New Zealand le Treasury I le Terrace I Wellingtone ona o se mū na afiai I le asonga fua na nafi whaamania mai le mtanga luenga o mū mwhala whaafo se I lea whaala lave na ta wai le awina tu iaio le na o whainga luenga ina o lipotia mai le iaio se mū I lalo o le whonga whale I lalo o le ele. O le nei mū sa ta puni ai le tele I le Terrace I le vau le Bowen Street ma le Aurora Terrace ia ma whapena fo ina ta puni ai ma le awala le fesota ai le Bowen House ma le maoto le Beehive. E le aise tasi na whai nai na wha I lia mai se sui o le mtanga luenga tupe o le tele o ngā luenga sa mo mia e whaia ma siaki le tine mū na whaatonu I nai la o whai ngā luenga ina I o lātou a inga. Sa asi tia la whai o tangata e maua I le mai o le COVID-19 furuiwa I le tonu o New Zealand nei whaatusa I la whai inga na ia I le vai aso I ona tua. E ono afe tolu se lau se furulua la whai inga o mai fau na wha mawina I le vai aso na tenei le ana whai ui le sa. E se furu ma le wha la whai o tangata na mali li wai le teimi ona o le wha mai e wha afe fitus fulfitu ia mai fau o tangata fo isna maua mua I le wailusi ai lua se lau ma le lima la wha o tangata na ta fia I mo tonga fitinga I fale mai ese o le vai aso I ona tua sa atula I mai le lima afe valu se lau fitu valu la wha o mai fau ai se fulu lima la wha o maliu ona o le COVID. O le aso fua na nafi na whana ina e ai I le vātetea mai le peninsula I mahia I le tumalo Hawke's Bay e le company le Rocket Lab ia se loketi e le company o le se company tele mai I le tunu o Japani o le nei loketi o le afisa swani e tau whaingo fia I ona sa ili le tele o le maula pisi ma o tahota ia o lo fele le solo I le vani monimo le teiminei mai loketi mani va o le vātetea o le mawhai ona toi whaafoi mai I le lalonlangi. O le company Japani e ngo o le Astro Scale Japan e ana ia lea loketi mai o lo a fia I la tauia I le ngaluenga tele o le sa ilinga o se awala tala whea ngai e whaama mai le vani monimo mai o taota e pei ona ta ua. O lona fast fulfa I le nei o loketi ua whanaina ai le vātetea e le company le Rocket Lab USA mai lona nofuanga I le Mahia Peninsula I le tūmalo o le Hawke's Bay. O le tauna unga o le susuenga le tomai nei I manatu malangona o le au palota wātangi ai le paula I titi lalo o le langolangoina o le partia le National whapea le Active le New Zealand First ai sisia I lunga le langolangoina o le partia le Labour o le neisa I le linga le One News Variant Poll o le unua I suenga le o whaia talua na uma le whainga palota ia o ke topa partia le National na paula I titi lalo mai le tolus fulvalu tesi valu pasene na iai I le tolus fulvalu pasene I le taimi nei o le Labour na sisia I lunga mai le luas furuono tesi maleiva pasene sa iai I le aso le palota I le luas fulvalu pasene I le taimi nei e whapea fo I le partia le Greens na si tia le titi le tūlanga ngoina mai le sfultasi tesi ma le ono pasene I le sefulu lua pasene I le taimi nei. O le Act na paula I titi lalo mai le valu tesi ma le ono pasene na iai I le valu pasene I le taimi nei. Whape na fo I le New Zealand First na pau mai le ono tesi ma le valu pasene I le ono pasene e pei ona tūlai mai e nei. Patia maoli sa si tia mai le tolu tesi o valu pasene I le wha pasene I le taimi nei. I le tūlanga langolangoina o tai o pati o Christopher Luxon luas fulimo pasene o I la tau sa fisiringia e langolangoina o ia mo le tofi pāle mia o New Zealand. Ai o Chris Hipkins na pa o le se fulu pasene tūlai mai o ia le se fulu limo pasene I le taimi nei. Wa wasa mana ia Winston Peters e ono pasene
Sāmoa tutusa te 5% malta mata i pule le Greens o Chloe Swaprek. Ua tau fia ile taimina ile toe whaatawina i whafo o le awatui mai fiti ona o le maua ai o nisi vaila au ona ua utu i pepa ila ia masani ona au mai ai le awatui o lo o whaatawina i whale o loa. O le saa ua tau fia ai nei le awa mai fiti na amata whaamamalu mai le songa fua na nafi. O se ripoti e le Wallace Whaasalaua New Zealand, Radio New Zealand, na ta wai le tau fia e le pulenga o wa le savili e le malo fiti o le toe whaatawina i whafo ni pepa awa mai le atunuu. Ta ua i le ripoti e se whai business fiti e a fia e le whaatawina i whafo le awa o waila au ona na maua i nisi o pepa awa mai fiti le masina le nei o February sa au fia ai le cocaine ma le methamphetamine. I ta alonga, ua maua la avanoa la usoka tama tai o New Zealand le Football Ferns e tauwa ai le Olimpeka i pale ina ua manu malo le lasu e ngā fusi ma le usoka tama tai mai Solomona i le tauwanga a tunu o le Oceania le asa tali malo ai Sāmoa. O ai o le ta longa i se fultasi New Zealand ai tasi i Solomona ta le malo longa o 5 New Zealand i le ai. O le aule nei New Zealand e le iwhaia ina i le taimusanga ato le Iopia. E se furunua la i le Football Ferns a New Zealand i la whaia au soka tamai tai mai i atunu e se langi o le atau wai le Olimpeka i Falani le amata i le aso luas furumale wha o le masina o Iulai. I le kopi o le vai aso le nei e amatai i le taimusanga o le kopi supa le Pasifika mo le tausanga lua hafe lua sifurfa. O le ta'alonga mo mua le aua fiti, le Fijian Drua, e ta'aloaila tau mo le Blues au kilani i le afa o le whai le Stonai. Ai o le moana Pasifika, o le fitu i le fiafi le valea o le Stonai, e amatai le latu ta'alonga ma le au a le Highlanders. Ia o le whai ungo le nao, Tala Fou.